Mayam Krumzari adum yang birus impact news ki manu huna da wahim lal palna mayam botar mosri ngasi manu huna da kanagodo be topic mung si kui Kamjong attack security gap or external aggression haveni wahang ni question mark ni masi how kiba nui humni muang da baitare May 7 ta Kamjong district ki tuan ba tangkul villages habitare tangkul nagagi kun ahum wangli namlim sung soro hairi hum sida kui Kuki National Army Burma base habitare KNAB hariba asumaba militant sina attack chatharkiba aduga yung kai kya mai thakiba including tuan ba vehicles sing gari sing yaung habitare asumaba attack sig mari lena nupi masu hariba kangu sina pharaga satkibadagi khoigi ngarang mag Assam Rifles ki team amana rescue toraga thadrok pe pot leire adu Assam Rifle na thadrok pa press release sig matungina su hariba nupi asi KNAB na fabani haba posima mokhoigi press release da make sing na pallaba wahom oire habitare aduga hariba incident si matang da khoigi local MLA habitare Fungere Assembly Constituency MLA leishu ka sing su masi yam sauna kanna yaning da phongdo polorena siguma makhalgi hingsa sung makhalgi attack asi external aggression makal mani asi atop lebak tagi Manipur thangnuna leiriba India ga thangnuna leiriba Myanmar rom tagi laaga torokpa drum ba attack ni haiduna pen da phongdo palekiba aduga Central Security Forces sing manak lakpa leiba Central Security Forces sing si kaidawro lehoge na khoigi mathau sapsana pangto response to dribu kaigino have question book lekiba tare aduga amaro lai wahumdi asigi thogdoksi thokibaga iroina na ngarang maksi Manipur gi Home Minister Govindas na lusingba kogi Manipur gi MLA sing yawa team mama hari sports da satlaga yingsin kre aduga miyam gi grievances sing ta kre habtare adubu hariba incident hariba asugum ba attack abitare strike sing mari lena permission hangba wahang sing gi paukhumda aduga maroina Govindas na phongdokpse hoji fobi oina Kamjong attack Kamjong da sathagi basumba attack sida external aggression gi wapum hojibogi oina government report latia homdani aduna masi if layer ma taragadi khoigi mari lena ba ministry of home affairs and ministry of defense da khangan gani wakat kani report pigni ha wapum tamokpa aduna hojik lai homdi miyang gi makhedigi aduga marona CSO sing makhedigi aduga maroina hoji victim wariba asungba tangkul naga villages singi makhedigi pen da yaning da pot kyam lakpo kai ginorga makhoini haiba matuina di hai potsi KNAB ki kanguna chathabni hause mayek yam singba do KNAB hari potsi Burma da base toba do ban koi military organization amani hari potsi makhoi kangu sina chathabsi external aggression amoina count tog dabra haiba question am thore aduga togdaw tagadi karma mongda togdribano haiba question duni aduga if makhoi sina chathai haiba khangna external aggression natte hajibagi ena government report leti hai tagadi karma mongda karma khulgi report government leibano haiba question am thorakpa aduga Assam Rifles na thoiba koi gi press release gi matung nadi phazilwa nupi haiba tare hasung nupi olina ningsen haiba posi KNAB na fazal roga makhoin rescue tawbuni ha posima thamabni na os KNAB na dumba Kamjong district ki ton ba village sin sathiba posi KNAB ni habsim de dum sina dum support tawba pot amdi oya bribe ko sanduni aduga hujik lai homdi asigum ba thodo asida tasing na maroina tangkul community singi makhedigi aduga Manipur miyang makhedigi kari response lei government ki maroina Home Minister phungdoi hom sida kari makoina miyam na kari pamli kari haningli aduga government ki sapchaba response sapchaba thabaksi hajogi gan immediate measures si kari tawum thoi kari tawhaningli ha potni aduga hojik lai di Manipur da May khoigi May 3 2023 torki Manipur gi asum crisis Manipur irang sis external aggression maroina illegal immigrants khoi narco terrorists na maram ore chatharakpa adum ba horokhi irang ni habage adum wafam su leibani na masiga kadai fo yongna Kamjong de thoi bisu siga chuna bage habu question thorakpa aduga taseng na ukrul district Kamjong district si haukiba thakhragi mangdagi community ani gi marakta district asida leiba community ani gi marakta nungaina daba adu pot am leibani na sigi Kamjong gi strike is part of dugi ethnic ki nungaina do pot gi sarum oina yemba yagadribra ha question su leiba aduna si matang sida hariba topics lokosam hazare asi topics da khanan nainan bi nokta impact news ki studio da links no lebis e ger thong lebis oza sangkasa social activist oza samata mosri oza sang ek thon links in video oza Dr. Dhanil Lashram social scientist oza Dhanil Sutara mosri and last but not least e ger thong lebis oza but the Fanjobong editor IRA ai ha ko sansi oza sang laksi oza sang Home Minister Govindas musum hang lusingba MLA team mama hariba Kamjong gi site sida sat roging sit kipa aduga statement bibda chogdoksi khoi Home Minister makhedi yam nuai ta pen da thogdok phongdokpa aduga potsi security gi gap on lei yuna morga thokpani matung da mona thokdana government makhedi hotnagani ha pot am thamba
aduna masida thoidona external aggression gi wafam jima jupogi oina government report laite hawam thamba oza sang kamai respond tawni report laite hase report se kana na pi ga dabano masi hanna ko akoina khang report se kana na pi ga dabano dodi report se kana na pi ga dabro haibano accident thopam da na masamak chalaga loina uro potu da report laite hairadi akoina kari haiga dabano ko masi khumpham laite aduga masai madu da thangnal lairiba tawriba do KNB ni mamang dagi nomai kaya kaplaga siraga khollaga attack tawnaraga lakhre khoi nagagi chinau singna sekna haibada media da chakraba potni KNB gi mi pharaga phuba chawbada nomai munkhiba kaya laire maduna so moina sekna haithokre adu attack tawba mayam do aduga hujik thoklaga that 7 se da mai tharaga nomai kaplaga mayam tawraga pharaga tawra potu bu madu KNB nate hairadi adu da topa kari jati karamba mi karamba group lairi gi ha adu ko adu atiadi pairak laga mai du chakpara atiadi pairak pa mi ra khangdre ba du dikri haironi adu mi du nupi amadu phare mangre na koitin thire miss tokibado miss mangkibado asam rifle na KNB gi khutigi hand over tawraga lawraga mapuda yum imungi mi sing khunda sinare haire phaba mi du KNB na phare haire aduga KNB nate foreign gi aggression nate haire sibu nate kari haiga da bono 2 + 2 4 haire no but haiba mane haba sidi 2 + 2 4 haire but kari haida no ba 2 + 2 4 anate 5 haige haibra 2 + 2 4 anate 3 haige da bra akhoi di phata dare oza sang home minister gi statement sida KNB nati habadi haide magisi external aggression gi report laite KNB si home minister gi mieng da masi external aggression oiba group amo ina udawi wa home lai right question adu totally lale mana KNB panning darasu pampham su thoe tot adu di ground report mayam lere ningthausing mayam lere mi changlapa mayam du ure kanana kappa kanana chakpa kari lon ngang ba haibado madugi villagers 5 ko hairi ba aloyo joro wangli namli gi madugi leramba mi singduna eye witness layaba adu phajana kaino tawraga hairona adu moina government gi kaino oibene na KNB ni haining da ba tarasu masai gi tothori bududi foreign gi ko external gi aggression natana kadai gi lakadabno lafamdu leite haibne ta tangkhul masengna adu da leiban volunteer singna nomai paiba tangkhul masengna maidu thadro tangkhul masingda kapkadro ba aduga sondagi chelapa mi du na akhoi gi mafam da changlaga leiri bu bo logic tu yadare habne da ko oza sang makoina target si tangkhul villages katang da target to bugi mamim tar si kai gine lo adu ti kuire tabado ai haige ba ojeki aloyo joro namli wangli kaka track center haibase mathang pareng lebane ba sida aloyo lere sida joro lere sida kaka lere sida wangli namli hen lebane ba si extreme internet border ne ba khoi gi sida masida tamudagi subari purakpa mayam aduga sondagi manakta leiba khun mayam dagi akhoi gi ti khangkhra mayam puraga akhoi gi chiru kare Burma gi China gi product mayam se khoi gi hojik nearest se product se ne ba sonda more so hojik thinglaga free the chapya adabne na sonda gi loina purak libne ba don namase kaino hub center ama oikhrabane ba khoi gi tamak te ko adona mi mayam se sida puthop pushing gari nomada chama chani chaliye ba truck puba khangde subari puba khangde chino maite pangal mayam driver oirega adoga maite su chappa yarabane na maite su dum chaliye ba ko sena haibada ado chiki si track center ama commercial gi hub ama oirabane na resourceful oiba resources thokpa mafam leiya ba ado hojikti KNB se sondagi janta se na kana kangkhalakpa tawrakpane na moise Burma lomda leibi yadaba matam tana thenaba nahan drone dagi helicopter dagi tawba mayam do sidi mamangi chahi dusu same thainare ba janta na drone da helicopter da thadara bomb tawba kanda hairi ba KNB BDF mayam se India lom da changsalaga Assam rifle gi game da nablaga Assam rifle na control tawraga Assam rifle na border da chalaga India gi Assam rifles na khra yawsalaga mix tawraga kankhiba mayam ne ba ado hairi ba kongkan thana phaiko degi mayam sigi pareng wangli sida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ KNAB PDF ꯁꯦ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯥꯏ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯖꯟꯇꯥꯒꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯀꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯛꯁꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯁꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯟ ꯇꯨꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯔ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯄꯨꯔꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ की कलेक्ट कनो तौबसिदा इनकम से रेवेन्यू से कायबा सेना हाइबदको मसी मोई कंट्रोल तौरगे हाइबनेबा मदु कंट्रोल तौरदि मोइगी कैनो से प्रमोट तौब यारेना को अदुना हुजि वांगली गे हेक थंगनबा मयाम से कुकी गी ने खुन मयाम लेयबा अदुदा केनेबी सी लेबगी केनेबी सिदा मसाई की तोयना लेबदगी अखोइगी जुंता गवर्नमेंट जुंता से ना अटैक तौब लाखपगी लेबी आदतना मधु की कुकी की खुंजा सिंह सांगी खरासु यावरसु बर्मिस आयामबसे हेक थोलर चेलक्तना होजिकी वांगली नमली सिदा रिफ्यूजी सिंहसे मधु द मोइगी चंजमफम लौरगा लेबने करिगी लौबनो हायरगा जुंताना अटैक तौब लाखपनेबा जुंताना तौबदु कनादा नोरगा बीडीएफ का केनेबी दनेबा सि यामना पाइ लाइरबा एदुम कैलकुलेशन नेबा अदु ओइरदि अदुदा लेबा बर्मिस की मी सिंह मिचम सिंहदु करिगी चेंसलकपनो वाई अदो अदोमता हाना कैलकुलेट तौबिरोबो को करिगी चंसला नहनजो मोइ मी चानी हेन कम्युनिटी हॉल दा करिगी नोइरगा ngase KNAB singda junta na attack tobulakani haibigi ne ba topagi nate ba aduna junta singse leifam leitamne na sonda thorudi akhoni yaroi tamne na haribu khunsi tathokraga moise leikrani haba okay adudi india gi territory do leikradi junta se adu didi kansan ba cross tobudi ade na adu police ni haba adu ga ani subada tax se moina adu leikradi control do tawruni na tamu de pot mayam se ozo KNAB sidi akhoi asara rifle ga marin india government ka su dong na da yaw group am dinate adu makhoi si yam friendly oina asara rifle single lemina bagi wafam ma ozo asanga thamri si masi kadai fo yong na masi kano toba pot no kumai thamini ngo sidi kuire habati ko oji Burma da geopolitics se da Burma se ani thokningai taurak padegi kachin degi jing degi mokha unity government adu ada haiba mayam democratic ki go masigi taliba pot se ama lan horok pa se sigi ne ba adugi group ani leyaba adu da masagi junta singsin na China ga chamina ba supporter chatpane ba hojeki pro democracy kaino asigi kaino tawriba singsina India ga mamang dige dum close tawraga India na support tawraga sponsor tawraga lemina robo pot ne ba ado US ki khochu yawe khole haiba mayam akoina thenare na aduna ngasai mayamar sida hojek amana democracy ki movement se kana chathari do aduna madugi kaino purpose ta BDF ke KNAB sina ngasai ki junta da yadaba Burma se ani thokni haibagi akhoi madugi movement tawriba company ba madugi movement do akhoi India ga central government ga yamna link le bigi tamakta development mayam tamu area da black top toba mayam asi India na tawbiba khatan ba ko paisa mayam thada ya ba aduga sonda akhoi gi Mizoram da hojiki dama ma kaino sabda अदुगी पोतुसु पुलिस दु लोइना लेरेबा अदुना ओजा सा आइन मरक तिथसरे इन सिलाक्शनि मुना इंडिया गवर्नमेंट का मखोइ गा फमरी थंबदु खोइ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मतुंगिना मदु नाकलोम दंगा थंगरगसु हजि लाइनिंग हमदि अदुगी पॉलिसी इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसी मरम ओरगा इंडिजिनस ओन लेदिबा खोइ तांखुल कम्युनिटीज तांखुल विलेजेस इन द मखोनि अटैक सथबा अदुगा लेदिबा कांगु दुगी मखोइ सेमिलोन पाइसन न होतनबा अदुगा लेदिबा खुनसि मखोनि लेइन न होतनबा कांदा इंडिया गवर्नमेंट अदुगा सिक्योरिटी सेंट्रल फोर्सेस सिंगना खोइ protection pivdi malhalaga pp dana dum leibagi pot na myang thamisi piroi chathagani ai haige sigi policy kari ginen logi chathagani aduga supi piroi maramdi hojeki madugi nearest tamu manakta maitegi akhoi ichinau lahong mayam leiri base India na sulai lehaning diaba mase takthokningai plan tawrapasi kuire ba aduga number 2 da hojeki hairi ba border se da naga gi akhoi kaino sing leiaba इचिनाउ सिंग ले बा वारी बुको अदुगा नागागी मफम ने हबा नागागी खुने ना मोय चंगजमफम लेते अखोइदि चंगजंगगदि अखोइगी चंगजमफम लेफम दु लेना अदुना मादुगी तकथोप अदुना मोयदे सिचिनारक पने हबा डायरेक्टली होजे इंडिया गी
kaino singsina directly maite da naga da sonda naga NSN IM ga ceasefire so mu tobne na directly NSN da hoje Assam Rifle jo security force attack ti tobu ya de ba ko amadu tobu ya da bane na madu area do de naga gi area ni IM na control tobu ma pham ne ba whole Ukhrul district Kamjong hai ba se natra adu moi je madu gi ningam da ba nongai da ba mayam le ba adu na ngasai gi PDF sing se da KNB se sichin raga lan se to halaga madui mapham da NSN IM se leita ningai NSN IM leiba se da maite gi kaino sing se chu madu gi moi connect le haibagi pot mayam le ba aduna maite da kadai da Burma da se da Manipur da Irang hauba da ada oina tak ta tholag liba do adui police ne ba aduna sa gi hairiba mafam se da IM se sulai le halo haibagi India gi police amal leibagi KNB se ga moi se samnaraga KNB se da lan ta hun bane ba aduna hoje KNB na free passes Kamjong la pase kana na pui Assam Rifle gari da chat le gari chat pase empty da chakrani halak pase di pura ngasai gi full da lakrani marakta full chakrani ya rapi ne aduna tangkhul gi ima ibel singna lambi de khamla ga gari check to ge haiba to hun da bdo adu maram le ya ba okay ta be ba thaga chi ba sa ai mathang ji oja pradev la si oja pradev maroi na hojik si KNB gi amadi am chawna channel ma mi di chawng tare Assam Rifle gi press release ma tu ina su aduga local MLA na su yam chawna ayamna si go hum si da seng na thamba um se le long villagers sing na support tori si gi hum si da KNB channel po si da aduga ton report ma tu ina haidu kangu KNB ni haidu kangu sina makhui gi marak ta ta oi loinong tina te haidu kedar sing marak ta Manipuri ngang ba Manipuri khar ngang ga hojik NSN IM gi kangu kadai lei kholi noi lolhan bra ka haibu gi hatoina hangi haibu hom muk lei banina aduga amorom da si KNB gi kangu si ga India government ka maroi na Assam Rifle sing ga amna aphaba mari ma laibi pot am lei haibu pot am lei re aduna sigi aphaba mari ma lei banina khoi gi external aggression ni haibu posi India government haibu da mokoi India gi lei foreign policy du ka chana da ba suna da ba ponum oi bedu no maraga external aggression ni kan hekta khoi home minister haidok pangam da ponum oi na lo bra traga kai barum gi namase security gap lei hai ponum ni thami adu security gap hai posiga external aggression siga samor kada no ndi mari lei na do mali oja prati koi thami si hoi technical report di khari leini khale ge no be India gi foreign policies da Myanmar gi samnari hoi gi tasena sona hoi nakanda policies da ga haidara koi gi undeclared policies da khai gi somna gi border area da KNB ge samna khona ba yerena aduga official level da di Myanmar da good supply non lethal weapons hai weapon materials hai Indian number 1 level as export of guns rawa non lethal ji khulai pd hai ra du chapter bi country no karina non lethal jo no to military equipment de Indian supply to gari gumba adu mo be adeda yam chauna mari lenari moi Myanmar gi army de India sum delegation thari ai joana kaldara halak pada kaldara club chalu bukamu lemkhong gi GOC or moi ga famine moi asum chalo halak bi adu official level there sum da mari lenari Myanmar ga India sum mari lenari sum aduga sum nakan da haijin sai gi unofficially mai gi area me asada sai samno potem le ja koi chapta ore big ne bi sembala ga sai asana hai mai na India ma tak lan hori kamu jinam thana hona da khulai yo sinai posi dum to lei have sime am su hainari sinenum adu chum ngone khale dum chum so kwai da mo gi khoi gi khulai yo sinna gi line mai pantung phang na gi mo to kan sam sinna ngone khale adu says the home minister haining the kari you know have the country ta se na khoi na wa haido is eyewitness man haido ni ta akoi investigation to so moina haido ni eyewitness man direct chalo unara kan sa moina so la attack to har kan sa da says that haining drisi kari le bino ji noni le hai ra so confirm to hai ra du japan khang dire ko adu me gi ta se na khoina masa mu eyewitness or mi chala ar chala spot chala unaru re thenaru ba ri ge asam da lan du la mu kan thenaru kamu haidane khora thena huwa direct stakeholder me am thena wari sanaro kan sa adesur mu when haidu amu confirm to hin haidu kitang di hena laptop ba da kitang hoina abstract ho hin gi pot se adu pot jange adu ga seisa di hoina ta sing hai kan sa lan sa da amana sai gi kene ga PDF ka pon bagi mo so hai ui aina su moi video me di kan sa da maron si Burmese maron ngamui kamu amasi yaw don to moi yaw sira hui ga si
cookie rongi lon singang dawa chingi lon ngan khasi yaw yam khare kadam fadan presence lay brain khale udan pdf ka ham haina report haina ngan sa pdf ka kene bi pula to ne habi si asi oigidra in khalle aina sum khang da so khoi area sai sumgi bodo wang lay bisi ko khun ma cha yam cha chau ku aina so khare chale yam chapre de mol wai tin ansala ga mol no igen le family ani khum khun nam sem ba adu ma ta ne udan ta se na moina ling ne da som da tang khul khun me da singni ga ma thanda ding amni thaz de aduna pdf ke pulaga pdf sing kamu sinam to sina moi anti jonta ka nguni som da moi gi pro democracy on san ji oi support ko kamu haidar ne sia khoi sagang sida pra division chaun ler me aduga khoi gi morning wa saida moi yam ling na ga gi on san ji hoi gi pero si moi base sir oira lere na harmony moi sagang gi capital in lere hum jira ba aduga hajik bi tam na military ta khai ba hore ta khai ra kan sira ko ne mi ga sida chen state su ai na follow to ba ga no sing sida misima ari frontier Myanmar ari international crisis group me ai follow to moi newsletter me phun la ba ada nga nahan thang da jab ta di ka ko sei sida dilim sida moi gi ga no da Kennedy helena moi quite a strategic point si Myanmar gi junta sina para loksina moina tirim dari leiraga moi battalion nam leiraga hajigi ching ga se Kennedy Hills loksan ngam dan lei haibu mun do han loksal leba amai don falam loksal le falam sina som makharam dani ar kidang hakha se dana kidang moi Myanmar gi military presence leiraga fully control to outlying areas in silena mak kana se moi rebel man chen rebel man hana amai control do bole bada aina sum ubu da ko kuin sim thamni ma chala verify to rubinate ada asom su chen myam si pressure yam lei basum alai kan sera som su kai du ja mutta moi lam da khana kan sera moi lam khana da na te la to hai kan sera adu gi posi khare yarom da khale so pressure lak ni asom da hai to ro pa adu ga non sai da hai ga la ga sai gi si wangli namli choroli asum gi sai sera chang be lai si pos khara wer no ma adu ga oza prade aina mani khana laksa ning muna sai gi home minister na thamakan da security gap ama lai gi bagi to ki ni ha por an di ma emi tawi an security gap har kan da karam mong da lai ki security gap no ha sim di miam da samam da masi security gap si oza prade yeng da karam mong da security gap si sawn lai ki na sigum por si thon ki na ko sinam security gap da obvious ore na security layer ka mai chang tu security layer holder na chang ina hai be mon villagers sing na di marang nak pada dum koi asam rifles ki na traga central security forces sing adum lai be por tham mai na kam nak lai adu buri khoi khang der ka du lai hai se holder hai security gap layer hai se adu ne khoi security do either inactive ore natrana khoi absent ore hai pot potun adu ka aina ahamba gi report laga de Manipur police layer de security sub layer de hai mon de mai hai be thina ki chaplan chalu ga isu very chalu da mi khang de ko adu ga high risk di security ki lapses am lai khare hai de action la ho de mi khang de adu ga le ada ga absent mi khang de adu problem layer chap chabi hai de ko gi situation report bu de chaplan thola ni ka asan hol post kai layer no hai kai adu kai da mai post lai ma gi he ko ran kai le ga du char ko mi thola ni ko adu ga gap layer has it can mean meal hodre heba ma natragan mai lapse layer but action no guru nang hode have ni khande la hode have ni khande ki lo ni khande misang jang head no lapse am layer have do inquiry da thola ni ko maru na hojiki Kamjong gi attack si gi matung da khoi asam rifles on security forces in operation chatha bo kan sida si ga mari le na maru na KNB gi cadre ama susampur da phabi pot um su thami hoina aduna high post attack ti yamna press of attack ti Kamjong to buni edu Kamjong to simar len operation tar kan sita susampur da gi KNB ke da phai ko nam la lak pa lal thang ko ba adu sida attack na Kamjong to ga pham na sum kan da phai ha bi ponum la ko ka dai da no ma miam da di questionable ibum thori ko questionable ibum thori ga aina KNB ha ga ma hom da presence where heavy mon higher la pa has adi isle me ma aina thamjaning na attack chathai mham sidagi swa areas da anak patagi di phaba ngamtraga susam bordagi oina phai ha posida miam da khoi gi security personnel singsu kharma khai di thawak tawri ha ma miam da utbai yana na adu orgone adu ga ta sena hagi area da coming operation tor phare ha bina damina atopa mai autonomous operation to go me adu di khoina uru yadre ta sena maina something tawr
chorore te tor ngamu do kuchara phai have one de na so sumoi kamu phare have na keni bi gi presence ate de campus le me ham loi le re have mom de ore na aro asige direct connection na te ba na ta sena aside billion do dia right so the main father do so aside some kind of the si connection so le so explanation do mi aiba ada saya hai sa somda asige importance asige area asige importance ADB gi service le kame so the more si kamai ta gi ra khoi gi lam yam leite flatlands yam leite more si chingkhong khoi ju ui da khangin he kumaga mati kam ta ne flatland is develop to bora khara chauna land port in develop to khara wani ga have da asom shift to si ga have gi plans le be ba khoi gi namli one only less from the certain planes isu asimati yodri da plane area se certain yam hen chaun le develop the land port sem da sen mati jani adi mate da khoi tamu ga homeland ga ani karan homeland the airport le na ani mark to ba junction so ere da so develop to yam phani ga have gi plan am le ba ada le kan sa su moriram da irang thok pregi route system divert or some ron changena asang heavy rego ada si ma humji important ore haji ju ore ada important ore kani heavy posi am chaun le ba si control to no bi posi haji asen ha ma signal or mo dan khale ruga asi control to no posi am dum lang na ga do male ada si policy si sarkar gi si yeng chlo ga ada mayam su pra gi su aware si asi control to si kamain tham de ge ka haji si aje tana ba dam di ore either som de su se tangkul mem su som chal settle do ni khang de kidan kun mem chau thon ni khang de security measure lo ni khang de ada akoi mori to ismail cosmopolitan area on se ma ga chau thol ni khang de ga asi area si important ore ni have system san adum u le re ba u le si ga hai jang sa de su si irrational ho de gi mori da land post sem se kidan area si matik chapate mai lamyam leite chingli de hyderabad chingkhon mate am de yaw do asomna lamya flatlands hi amne hen lebe hele asomna develop to we no ai ni storage gi are traffic gi are mate da ma kan sana tamu sana makha haidaman khrena moresana ado mathak haigala kan se da mayor na som da homeland le re ado som na kadana tamu le re ani si gi junction no intorga si na hom chabe heli ka haibe gi proposals le bai dar ne ado ko na tam la ka ne khale ado mathak da sa haije gi homeland de airport am le re airport so le re da connection business connection ni khang de ko transport connection ni khang de air transport so le re land transport so le re asom so kale wa da le airport khal la pe da airport so bo ado aduga asima humji kona gi future gi wanisu si irang thoktre gi su future ne sonse plan to si kaina koina ADB so semada kasong khlen gi yosun ne am setna la na som chalaga de ado la si asi plan si yaw have si mami ta so yaw na ni na si control ho ji phai have pose na si akoi double spot am or kani have si de koin anticipate hum di thok ne ga no da si area si control to si pamna na ga wa asira la ka do traffic hengala ka do ni traffic hela ka ni sa hai ba khoi octroy da so low ba de business so traffic hela pa si moi gi junction khambum de chapam thungbam loi la ka do ni chakhol asa si asom da parallel route na asom la ga di asina mu hena edo do ni aduga nak pu hela ka do nak ko na okay thagas over de mathang round lak se ga matam ji khidan ga to gi aina oza laksan oza dhani bi hojik si moroina hojiki kamjong gi attack si home minister ma khedi gi external aggression in thamgi do posi kari mong gi thamgi do no si thamam thoi ha potum di lere adu hojik lai phom di nau na hojik si manipur da external aggression sa thai external aggression si kari koi external aggression gi definition kari no external aggression ata foreign hen hai ji kari no ha sima nau na hona khangan bi ningjang min gi mathok tar ba ko sem thori oza dhani kamai thamini tasengmadi external aggression idi smaina moi lalhoba ama ni torga smaina group khana sta lan to bujimuk tinati mai lamduge songi security force songa tongna budune ba adudi external aggression na seng thamnei da ado se khudamoina interest khar khine ba kashmir gi matang da operation sindu ga to idudi tasengna haraga de du namu akhoi gi against to buni da idi india ge against to bune ba kashmir gi issue ji da india ge against to bo ni na adudi thuna laksan basangidana aduna ne yamna angko mongdaga operation tawdu asi akhoi ma context di khtang yengba ya reisi thagi chorowero wangli namli adi asang khulenji sorakpu yumji lisingam sangawng le duine ba
se zoro da satra yang khai mu maya le ro ate da chom yang khai chom mai le chom le dui ni da sigi jaga ji adum yam na hoji ki maroi ba maram ama oibani na sida moi chang pa sida khoina external aggression na te ale changai chang te kene bi na kene bi ni na li na te ne ngana is ke mo ki na te ba moi na tor mi do khoi songi india ge central security force me am interest to bune ba sem son okay aidi india ge against to bune te ba akhoi songi central security force me am interest to bune ba moi interest to buni kari so akhoi gi high river Kamjong district si india mung da layuni si manung da villagers sing si indian ngatani indigenous people ngatani makhoi yung kai mai thadana attack chathar ko si di india da akhoi gi attack chathar ko oina lowe sam na kene bi na akhoi gi Kamjong district chathar ki ba sigum attack si external aggression oina count to ya bra ya da bra question adu gi de khudam oina se hojiki lariba pdf oro adegi di se atai PDF ti yaw component mai lalobo organization me am si lui ro ne even CDF yaw na si me am ja khoi som da sangai ga na mu to gi do longri se me am si khang le me ada adu gi masa dead body du khunga ke to press na ga report to ke to ton da na to ise manung da yaw da na le ba pot am ne ba yaw da le pot am kari gi yaw no ha ga di som gi khoi gi interest yaw ne asom da military ju da theng na bani le ya da ne som da masana sang patam ni lei tam ni lei re lei ba moi je kana mu theng na de da akoi song gi la lo me ya mu theng na ni ne awang no po gi la lo me ya je theng na ba kang bu ni de na kene bi o gera kene bi o gera de gi aw ji PDF o gera lo ina bak se adu di ta seng na ha ga di som da asar ful gi interest mo no work to mu ne asar ful gi interest work to ni ha je bai maram di asar ful je ma gi border nga pa ade counter to ba insurgency da moi gi ni dana ada home se badana state ki administration mateng phangwai se khwai dei chaw maru pot khara du moi na to bi ba aduna moi ga punna dum lemin na bagi mong ni aduna I hai se central security force ki interest ta moi na to jabani aduga moi gi interest sama yoksel leisina ngasai gi tax tu ga shelter ga ne ba ai tax loba du gi income lang na moi gi revenue lang na ba honna ba du gi ju yam maram cha ma pham ju oi re adu ani su bada moi lebam ji hong dana military ju da ju kan na hoi ga man ri am takhal e ba bor ka lor ma tung ji am takhai re ba ko takhai di india gi border manung da moi gi lebam ma phajana lebam thoi na lebam thok bu da moi na sembam ju thoi semam pa da ya ri ji ju akhoi song central security force me ya bai ne ba asana bi sida wa phom thori maroina india government ka khoi gi myanmar da ju pali ba government military hunta officially mo khoi su adum relation phana dum leiba aduk amorom da mu khoi gi border area da leiba khoi gi military hun thana di yada ba asum bo kangu siga su leiba khoi gi india gi security central security forces sin siga mu afa mari thambai porom leirni kada no double face oi na samane China ju to ni China ju military ju da support to magi la lo me ama support to busle India ju military ju da officially to lo pi ni kano even kano akoi ge submarine bu pi ne second hand ko mateng am pang sa ni adegi di thau bu thok pusin to bo ji kala la somgi da ga tawri gari khoi gi kano macha je jahaz macha hai ta 20 ge na pi ne ba ado government ju support to re adu ga la lo ju support to Sige mama ani long bagi policy mama ani long is darkar le na khali moina darkar le na khali de keno da military junta sogot na ga le jina international politics ta magi geopolitics ta ani sigi mari dugi mong ni maram di brahma ju jam maru idana Southeast Asia gi any business to wagera mo wagera da somda Indian Ocean Bay of Bengal ki matang da ga loina maru idana aduga sagi lalo bujing jina mong darkar le jina se kudum moina kaladal project maksi asida laloba india ga tinaba yaba tinedra di bera le doine ba ari somda san gi kai gi wa gi kai tang gi lai mi am ji china ngoi samnari ne ba ala china gi ju sarkar da ju tawi laloba ju support tawi akhoi gi ju sarkar da ju officially mari dum phai adu laloba ju sogole ba adu laloba sogoli du de kari gi no da hojiki sogoli ba laloba mi am ji ne ba notice ki laloba mi am da counter tourist okay adu di am thi kana dro thi kana dra di lalobu am jina brahmanu de loi legre adu indian army di sang ya de na indian sarfu sang ya de na adu de masana ziki kene bi kene loi sin ya tam ne ba
KNF D वगैरह KNF B वगैरह ब्रह्मा की जिलो सिनेता उन PDF सिनेता उन्हें बा अजल भी सीधा यामना इंटरेस्टिंग होइबा अमुक थोड़ी मरोइना हजिक सी KNB वगैरह अमो वगैरह हजिक लेरिबसी इंडिया गवर्नमेंट मरोइना असम राइफल्स हाइबे या इंटर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस महोइगा अफ मरी थंबगी पोसिमा दुम गांगना पोत अम लेरे अदु अमरोमदा कामजोंगी कोई अटैक्सिंग मरी लेना ऑपरेशन चथरकपदा KNB की कैडर मा सुचामपुरी फाइ है पोत नाकरोमदन मु यादबा अदुम फाबै पोत अमसु उहल्ली मसिदा कदाइदनो मा मियामदा उच्चाइब्रा नरक सानाब्रम ओइबगी पोत अमसु उहल्ली कमाइ थमिनी सिजु KNF B वगैरह अदगी मागी KDF B वगैरह मोगी सोमद पुनर खोतन यारगा लेरगा अतोपदा खितंग हाइदोरबा दुम फानेबा ओके अतोपदा हाइदोपदे अतोप इंटरेस्ट वर्क तोरबा UK लैब का वर्क तोरे खलोने अदुम फारने अदगी UK लैब सुद लै मियाम इंदु सपोर्ट ओके ओइ तोब कांबु दु फारोबा अदुगा तोंगाना सु यादब कांबु दो अदु जो फानेबा लोइना बक्सी याम लाइव पोनेबा इसम समनो जिकी इन हाइजरिजे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की इंटरेस्ट साफ तो बुंगई लोइना तिननी मोई मोंगदम थंबिनी अदुगा मोइदसु कंपेल तवा आइदी KDF B वगैरह KNB वगैरह देगी PDF वगैरह मोइजु सोम सेंट्रल लोकल काइ लोनी सेंट्रल लो वाइज मोइनसु सोम द लोबु यानबा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स में आमगी अपा मखर तौता है ना अदुगी तौनबा गिव एंड टेक्स ने विन विन सिचुएशन ने बले नरिजे अदुना सपोर्ट तौबो खोप दम तौनी अदुगा अदुगी स्ट्रेटजी दुगी येंगा कांदा अखोगी मियाम खर वाब खोप युम होंदोंग जिन मई थाबसि कैम नते ए कंपेंसेशन पीरियड लोरे खलमगनेबा ए अदुगी ख्वाइदी मरोबा पोतुदनेबा इना थमजनिंगसे होजि PDFC अदगी KNF मोई कंपोनेंट में हम लालोबे अंगजानी यावजे PDF ता अदु मोई में हम दुगी लेबम चाबम सोमदा लेत्रगदी असोमददी कायदा लेयि यारुदगे अखोगिना असोमदा मु लेयि चमानेबा अदु मोई स्माइ लेयिनेबा असोमदा लेरिजिजु PDF की मागत लान तौदोइनेबा फ्रॉम द फॉर द सेक ऑफ द फॉर द फेवर ऑफ द मिलिटरी जुंटा चमानाबा मोंगदा तौबनिना अदा अखोइना खिदंग नुवाइत्रजे सोमदा मियाम प्रजाजिंगसे सिदा मागी से कनो से अखोगी लेरिबल लमजिंगसे चोरो वगैरह वांगली वगैरह नामली गाइजे लेरबा लबनेबा अदुगा अखोगी ngamkhai sida अखोगी ngamkhai ngakudong लेरिबा पोट अमनेबा अदु मसीदा मियामदा वाबा पिरकपो खलपदुदा तोगम थोक तो पोतु तौगी हाइबवानी अदुगा अल्टरनेटिव म सेमी बजु यादना सिमी नु तांथो तौदै सरपुदे अदुदी मोय कुकी गी अरेब खुन मचा मचा याम लेरिबा अदु सेम यादना लेहन पुन लेहन बजु यादना हार जु सथोक सिन तौबगी रिपोर्ट भारी दे लेबने मोयगा असोंगे तिनबगी को आई सोंगे कुकी लेजिंग सिगा अदुदा मोयना सिगी स्ट्रेटजी जी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की जु कानब लेरमने खलेबा अदुगुंबगी येगा तौबा ओइदोइने अदुना सिदा अखोई सरकार नजु अदुगी मार्गदा रेस्पॉन्सिबिलिटी यारोइदना दिल्ली की फेवर दा दुंगांग तामने मोय तौरि में आम जी फेवर दा अखोई जु दुंगांग तामनी अदुना दुम हाइजन तामनी सि अदु ओइरे अदा ओइरे लास्ट के दा ओइदोइनो एदि असोमदा लेबा मी सिंगना पाउ पिबदा कोमिंग ऑपरेशन नुंदांग लामिने अदु पुंग अयु मरी पुंग मोय तौरिनी कोमिंग ऑपरेशन लामदुदी लापति लेरमरोइदना याम लाप सलमोय ओजा थमी सिक्योरिटी लाप्सेस थोदोन लेबदो मादे मसी दुम तहन किबो मादे लेदों मादे ओके अदुना ने प्रजा मयाम याम सावरजु सिक्योरिटी फोर्सिंग दा केरो दे लोय खाय मोय कोमिंग ऑपरेशन तोरमगा पुंग 10 अमुक कान अटैक तोबो फम जबों गुदिंग सथरइबा अदुना ने बा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सिंग दा मरोइना पैरामिलिटरी जिंगसिदा याम सावरसे अदुगा लालपाल पाय हाय ना भइवानी होजि होजि लेजे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स में आमजे आर्मी का थारगा 31,000 नि अदुगा अखोइगी स्टेट फोर्स का थार 60,000 मथक ने लेसे अदो अखोइ साइड लोइ कन्फाइन तौदना मसिंग याम लेत्रजु खरा फिवम चादबा खरा सेंसिटिव ओइबा बॉर्डर एरिया सिंगसिददी फजन डिप्लॉय तौबि यादना अदु तोरमने खाली तौरगा तुमि लेबो ओरमसु याय अदुगा हाइरकपददी मसिंग वाले अदु महाइबको अदु मै पोन माले इसम समना असोंगी जो वैचबा खोइजु वैचबा विन विन सिचुएशन दा तौबु गातनिदा अदु 100% मिनमगा अतोपा मा वाफम म थंबा अदु असेंबदी रियलिटी ददी अदुमाय तौनाबने हाइदोना तबे वानेबा ओके माय इंटरेस्ट इन द स्ट्रेटजी नि अदुमाय थमजगे